Kakertong kan National People's Party NPP Shak election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency Kabanlong Hakakandai Tarik Luber Arjar Arpusau ka Dr. Mezil Amprin Lingdo Hakar Penyo Tarik Luber Arjar Arpusau Kalahiar Syamawati Constituency Riboy District Banpan Jingkersyan Ikpaiba Nakbenta Katik election Ya kani kejilang paiba Lapenlong Hak Sinong Umsiang Ha Parish Hall Jongka Umsiang Parish Hakabalay Donlang Dekinong Ilam ke NPP na Riboy District Kiba Kentup Yo ba RM Mukim uba Syampang Lingdo Presiden ke NPP Mawati Blok lembat kiwe kinong ilam na kiwe pat ki parti kibirang sudap wan penyeso sa NPP habakren si kipai ba ka Dr. Mezil Amprin Lingdo kalaong ba kamday tangkan nong ilam hakasan partai henry ka dairu ka brio ka batrei hakikam man sngobha ban kentiu ya kim lang salang Kalong ru ba kamtip la kipai ba kila GNM yo MP hakasnong jongki baro sikata bat penpauru ba kadon ya ka jingtrang banwan ra ki jingkala la da kipai ba ki ai ki jisania haka banlong kumka MP nga kular ya pi ngan wan phai la dep ke election MP makwa bansa armit lai mit chimisnong jongpi ngamla ban mudur ba pidang ya da kechan bat ngan yathu yepi ngan sawan khai ban ngan lum ngan lang yepi kot kisla ki jiktip kiba hap ban pendet ye kita kidawa ki jongpi ki syam nongrim ngingim ya keren ya kadawa kabaklem nongrim ngiha bantei ya kita kidawa ki bedon kam bat hoot kede ke duty jonga bangan sakme chigini ki jaka ngan ya na kani kalenti ka berjenjar kan dekat ni bat ngasnu tenat shibon ba kham haneng kendit kasurok kalapoi syakini kitan nang tay na umsning kata jagi road lenti jagi road ke bangiong ngala dep ya lai pawa kata kasurok ban iba syem hakini kendit banai di peladem bat hakatu besni bangayat hakatu kasurok ngong Kublay shibun blay. Thank you Jesus. Babila aya ni. Ya kini ginong yalam ki balakit kli alam ya kini kecaka namang nasiyan ako to kecaka mensua kalong kasurok abang amla bermudud. Pimday banklet ya kinong yalam ki balakte ya kaib lang kasalam. Bat ngimla klem da kren sepang kasenyang jong ibat asakiyat ru. Iba sempang hakini kani ke election arajar arpulai ila persyang banya wer banya kut banya hotlang ya pi ban kersyani ingayo snow kani kedai ke stronghold jong ka NPP tonget mapi kinong song snong hangni basisin bangalayat bat ngalayu i ngam juklet kapor kan sabatay yapi batkan sawan phai she kini kitain bangan betin lenti yapi hakita kijing dot kam di jongpi baro kalong kabas ngosi shibon banyu i ba watla pidon marjan bat ke sarkar Assam lesi ke sarkar ke jongni kadang hap phai mat shapi ban penyerengkat ya pi bat kita ginong Assam ki balayo i ya kata development pimday bandu jingkermen pidai ban shania bat ngane thu ya pi inong song ko umsiang kershan ya kapati NPP kershan ya candidate jong kapati NPP ngati kenang ngan sawan lang ya kijing telah katu kat ni hapo kasan snem shibon yo ngamla tang mga ong yepi na pedeng ki jaka ki bangalale mataray kani kadai ko way kata ka area kabanga hapon concentrate nga ayepi ko way ka assurance shimi kani in writing ngan sa function kung ka MLA jong pi na marpindon MLA NPP Dikina ngantan ya kita ki schemes ki banirap ipi ban kiyo kade ke duty jong ni ban pet ipi bat ngan sawan kan pi sapet kapor kan sabatay
Kani kelinti ya jonga ha kani ke journey ke jonga. Kebanga play ya ke chapter ke bertemai ya ke jingim ke jonga. Kata teliki election ke 16 East Shillong kala penjok yang padahal ke parti ke hukum yang ke hukum ke klaim yang ada ke wai kelinti. Kau pila long MLA sansin pila penjok di konstitusi pi mentah. Pai kemat ceki lai pun reutili ki konstitusi. Ngidon kam ki nong yalam ki banlen lade ko mapi. Banle e kene ka kam. Ngapoi hakaba shua mangan rai. Mangan ong hoot ngan shim ya kene kalenti. Ngan kit ya kene kejing kaba bunsin gibriu ki ong ka kanthai kanumla. Nrengan sapen iyepi. Kandai galong kumi ke bangsa kentiu itu. Kandai galong kumi ke bangsa sengapi ke jing ke jopi. Ban kapor kan sebatai. Beten tilang ye ki nong shok shong jopi. Lesi naman bakat mit kapor nganum la kan poiman ibai pa ibai isnong. Nrenga ngam dai tang ka politician. Ngade ka social worker. Ngashim ya lade kata katong baladadam ki issues baklan dan bakkan lem ban snap lem yaki nong shok nong day mga kabanle kata ngatray da commission mode ka missionary spirit hapo chunga kakentu yang ban len lagi banom shok sukkan ban len akuway jaka ban snap ban pet ke ay ka assignment jonga ngamtip kanosin pila yung ki MP mentaki ong kimpat yo candidate MP ba yo kejat apa senong ke jopi ngamtit na kila job ki wan na ki klemwan kata kadai kapas menen kalong mukta menta man lasay kan wan de jingkala ngan sim kiya ya kani kakam katno ngakwa ngatrang batikay ya lade ya kaktin kapapi ya kren mopi kani kadai kata kajelah Meghalaya kajelah jong ki kentin ki babon jan ki riang ki babon jan ki kentin ki babon jan ki snong ki balaha ilong hai jong i jinglong bat karong kani kadai ka opportunity na shimya ka kum ka opportunity kalat ban preshito Piki long kumi pilaya kendo yang aneh jing dawa jo piki don. Hakapor election ban kren ya ka jing dawa yo ngabakla. Ndre ngong pi shania. Ngai pui pi kai explain jo nga bo ta long i jek ben riu. Iba arde. Ngalong MDC bagi ngalong CMI te pro CMI. Ngina kemiligi ba untri ye parlok MDC lang. Mo wong i rio tahu i cuai ni long i cuma long i lang di pai pa mo ngare i ba long masih wan siamo ngakan masa ki casual MPs apor di isi jumpa pensengan apor datum ki ba trai saustem sansnem beli masih wan baden la terminate ki casual MPs iki bomo ngaso snei kata ngawan naga background matri kampret pa ngai snei bodok ngawan ngai bodok ngai snei kiwar kedua yang ngakilong kami yang ter kala di badan to si pengelam museum malah syudame lem syukos kam I notice internet mar ni penyai kai gesem naga budget ngini otulak ta to na po discount ada persangan ataka jalan bersnowe na kamera ngalong iam tempor ngai kran ba aden perkhadam si ilempat mengi perhati mo ikalam di belakang. Wah, itu gua berbuat pensingan, di jinjon bayi ini. Ngom deh. Imsna namar ilong siam dropo di bat bayi ya mo appointment dan transfer yang tadi kesok jadi. Ada kasih pensiun. Kum kita beri kerja beriu. Atau kita itu asal please kira Kawan ni, cek beriu. Jadi para mangi di pada operasi. Hari minta ipertat, cek beriu orang ngadap kebencian juga. Experience juga akan mau ngilong MDC dupor ngilong IM interfere lot ini IM 4 judul history of this council bagi perlu IM
Ya lah, mo gini min alai propor UDP ke job lewat. Ni ku PM sawat nabi UDP. Ngilem lah ka interfere lut hausiam ke subjek babat mangalo. Hem discuss about PM and chance babat ibatin lu. Kongrona yung mahdir la supul dos lut. Tingi yung nginteri yu. Kaja kalau mbak, ni kami saya PM hari ini serendah lut di portfolio ini. We surrender all our portfolios ni am CM penyiar ngopi apabila ngopi dong jadong sim sekali di portfolio ini. Kata ke jilau badan, ubalik dan luar kata ulong dikitor harta. Ni kenmau hatu bor, bawa badan, ukan hak kata. Ngani tu di madam latih ya kejaka hapo makorwan. Nama taban pisna branch office dekat desa council bansuk iki paima ada sopas kasil lai pul halak tam lasei dekat treasury dekat account di desa council with a proper file mban perskione lasu au sekretari dan kam benai kata lasil yo polok ju beli emisi do por ba nolip tinggal sama lai pul tam claim root proportional kami menurut profil kami ada lebih mengibar di IAM isi MBA langsung saya lain pula tam hadu menang lebih kata jaga parla long terakhir di sosial media malu tak mak ngakran di bati bol tahu yang lain puluh ngakran di sama kami ada lebih badai kami ada transparansi langsung saya bisa lain pula tam bolong siam badan atau hak wong bangga sebanyak menumpang apa boleh kenapa hari pai Syakah ada kerja belum siap, pemuluh pikiran kami tak bisa lain pula tam ada mentah. Nanti pi perbakalong ia council building tu pun emban siap baka pisah lain apa dari bansai council office support, branch office support apa makorwan. Ngam lokal MDC ba ada yang doang ia wah kita kali over. Mau ali aja ka. Ibu kan dia meladi aja ka. Ada ka dis council ka ai kami dikun jadi arwut ni keluar banai ke jaga. Hangtang iyo kajaga bagi pay di council office apa mau keluar. Orang itu kajaga bagi dan sano kajaga bisa. Ingatkan mau tu por ni persia ini polisi style function jauh bahagian tu por. Ingin ni bi apa press kami. Ngira kami nanti bawa tahu CM pun kat di pulau IM balik kami untuk por. Hari ini don kamu dulu balik kalau kita. Yang ni por lakar ubat haki press mencapai dan di social media effort. Apa print media sakrut left and right dong su kita ni prolog MLC na po mayrang pada motor siang yang pi ibilang job MDC pi bahan untuk bila ka badan don bagi mas bagi paima kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki bangalore ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai ukau plus F ukau fortified henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha kong kini kijing bam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba kijing bam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jing bam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya kajing pang dunas nam mat kajing bria kikman henrai ba uni ukau 45 don jiga dei kumno yo iya kajing dei ya kamet kapan kajungi nak jingbam kabangi bam man lakasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar kajing duna jongkine ngengat hagi babun ki jajing pang ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi ya ki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna
bat kilong kimi ki ba armet dei na kata daw batang da uni ujat kau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukau 45 ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya